tržište, ono, treba par koncerta da ga ljudi prihvate. Vidimo da je sve slušaniji, a i super, treba to odraditi, nije to ono da ide baš, nije to mainstream. Kako vam je u Križevcima? Deo, meni je osobno u Križevcima je super, ne. Nevjerovatno, odsvirali smo koncert ovdje prije koliko godina, prije 2, 3, 4, 5. Bilo mi super. Sad kad smo radili novi tur, zatražili smo da se Križevci stave među prve koncerte, što je super. Nikad loše, uvijek dobro i totalni respekt. Vi kao produkcija samo rastete.